Riri arutwo aria marekire kigeranio kia junior secondary KJSEA mari mehariririni ma kuingira cukuru-ini cia senior school kuma Jumatatu kiumia giukite. Riu arutwo aya marehaririria gutungana na mutaratara o ungi mweru wa mathomo ta uria macemanirie naguo kiambiriria-ini kia grade ya gatandatu. Hau kabere mathomo maya matirari magayanie indi o uria mutaratara uyu wa CB urathio na mbere. Riu kwambiriria mwaka uyu mathomo maya magayanitio maita matatu kuringana na kiria murutwo areka wega na kiria endete gwika muturire-ini mugaru na githomo kia na hau kabere. Kuringana na ruhonge rwa guthondeka mutaratara wa githomo guku bururi-ini KICD, mitaratara iyo itatu ya githomo iria iretwo pathway kuma grade ya 10 ni githomo kia maundu ma moko na science ya mathako, social science na STEM iria irakuruhania mathabu, science, technology na engineering. Pathway cia grade 10 nicio ciuikaine ta arts and sports science, social science, science, technology, engineering and mathematics neo STEM. Rungu rwa pathway ya arts and sports science murutwo arabatara gukorwo agithoma subject inya iria nicio sports and recreation, music and dance, theatre and film na fine arts. Pathway ya social science igayanitio maita meri maria ni languages and literature na humanities and business studies. Rungu rwa languages and literature murutwo uyu arabatara guthoma subject inyanya iria ni literature in English, indigenous languages, fasihi ya Kiswahili, sign language, Arabic, French, German na Mandarin Chinese. Rungu rwa humanities and business studies murutwo arabatara guthoma subject ithano iria ni Christian religious education, Islamic religious education, Hindi religious education, business studies, history and citizenship, oro udomwe na geography. Pathway ya muthia area ni science, technology, engineering and mathematics kana STEM, na yakagayanio maita matatu maria ni pure sciences iria irabatara murutwo athome subject ithano iria nicio mathematics, biography, chemistry, physics na general science. Ya keri rungu rwa STEM ni applied sciences iria irina subject ithatu na nicio agriculture, computer science na home science. Ya gatatu nayo iria ni technical studies na iria irina subject inyanya iria nacio nicio aviation, building and construction, electricity, metalwork, power mechanics, woodwork, media technology na ya muthia iri marine and fisheries. Na kuonania githomo-ini gia senior school kuri na mathomo 34 maria magukorwo magithomithio rungu rwa pathway ici ithatu, no mathomo mamwe ni maguthuranio na o murutwo eguthoma mathomo 10 nginya 12 githomo-ini giki. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi.